lanang siji wadone si pirang-pirang wadone si pirang-pirang Manwira ya den ipun den saniki isun lumampahan sampun tekang telatah pundi niki Pamanwira. Waduh kayak gini den wisning wilayah Karangkendal wah udan kundole witan kundole sampai gede-gede berarti ini wilayah alas Karangkendal ya, kayak kami sudah ada parak ini den Cirebon ini mung mekenen pamit pesan gitu ana beja para warta tambang rawat-rawat putrine Sultan Matangaji bu sing aran Dimas Kedaton waduh ayune berjagan ya aktris ayune beli kejagan kayak dene Dewi Nawang Wulan iya isun lumampah mengtelatah kasepuan Cirebon dudu garap luru wanodya dudu garap luru wanita dudu garap luru garwa tapi kaprenta Sudarma wong atua kongkon jaga gedung Silaradenok cuk was tokat kangkana kegodaning senok ayu sekar kedaton kesepuan Cirebon cuk kok Pamanwira bae oh Pamanwira murid tua Indra Picuk awas potong anak kuda oh wis cebaing go paman kabeh aja maning pun mung siji loro telu cego paman kabeh sune orang liwaya ngosok wis biasa ngambek dudu isun ngambek mengkon jare wong wadon iku wanita iku awal sing tulang rusuk kang bengkok bengene ku Siti Hawa ya menurut dongeng den dongeng wong tua tak rungokna ka Ustaz Kiai ga wanita wanita iku asale sing tulang rusuk Nabi Adam sing bengkok dicipta maring Gusti Allah dadi ibu Hawa iya jarene semengkon mumbahe wanita iku ide makna mekene wanita asal dari kata wah ni dan tak paham beli den isun sibon tanpa paham ora lok likuri mengkonon durung tertarik ning bab wanodya apa iya to nggalan juga nak mau kok lho tong tambi kok larak lirik ngobong sapi wah suruh ngantil larak lirik anak kedong sapi kedong kucing waduh, tulian warung kopi, lampi abang, rambut abang yang lirik. Panjenengan lu, ya orang antil paman. Ya wong duwe mata sing pun makna nepi ben wanita. Wanita ku tembung dari wah. Wah itu wong wadon itu senenge kang wah-wah
kang mewah-mewah yang mobil ya semua, kayak rumah ya semua, kelambi ya semua, barang abang, gembrung biang, mas beranak semua. Oh, nih tembungin geni, ajelok dipanas-panasi, ajelok dikompor-kompori, ajelok dikipas-kipasi, kebakar karena nih tembungin ngagni, tembungin geni, tembungin sunu, tembungin Brahma. Oh, ini mulane ajelok ba yang alam bocok dia jenengan. Kan maya baik, sama ayu dibanding-bandingkan. Sewot mang sewu. Ai dadi mengkonon tembungin ni tembungin ngagni. Jadi kan panasi, mulai aku tuh diadem-ademi karo banyu ngomong sing enak kayak angin semilir sepoi-sepoi basah ngomong sing halus ketek kan gedebluk dudu kenang angin puting beliung paham beli dudu kenang angin topan bane lingkungan tapi kenang angin sepoi-sepoi basah ketek ngantuk gedebluk bocah wadon gaya kudu kenang rayuan sing halus senok umayu senok sayangku kekasihku cintaku bidadari gua gedebluk Buisun si durung merono-merono masih mikir ilmu mikir ilmu pengetahuan. Wah ya masih pragata ilmu pengetahuan. Oh tembung ini tak itu kudu ditata. Tri wacana wong wadon kudu ditata, kudu dinasihati, kudu dibeneri, kudu diluruskan. Mulane tembunge wanita. Wah tembungin wah sing mewah-mewah nih tembungin ini tak kudu ditata kudu diatur kudu dibimbing kudu dibina mohon dados maknane mengkono wis saja mono-mono isun si durung seneng durung marem dari yang bertakon kan jare bulan puasa ku setan belum masih aku wong berbuat maksiat, masih aku wong sewot-sewot, masih aku wong tukaran, masih aku wong bulet, masih aku wong main, masih aku wong adu jago. Kuplukan, puasa, mati jago awan-awan. Priwi aku deh, setan apa sing dibelenggu? Ia mengkotak jelas nama ringis. Tak sedikit supaya pamane aja bingung. Oh, mohon kakak bingung mama. Siapa sih maju jenayaga? Sing nyodere mama munawar si kecil mangga sedaya saminyak seni digoreng menghormati Mamai Indra Dewi, Mamai Indra sayang, hormatana Mama Munawar, sareng Mamai dijaga ngajalali selawasi, Mama dijajalali masa
Imani anak kenek Mamai Indra Imane si wong sedur Tiganing waras surat tiganing larani Tiganing larani ora tiganing patine Aja pegotong seduran Mamaku kedawung aja pegot wong bebaturan Masih enak kamu sanakan Masih enak wong bebaturan Mamai Indra maka ngomati Macan negeri panjang Main batin tetep barengan Main batin tetep sarengan Kayak ora bakal pisan selawase Itu sesepuh Cirebon Sarang sesepuh Indramayuni Kadin Ayo pada bebarengan Bang wetan wiswaya raina Tangnya wong tundung guli Matuasing lawang pungkuran Lawang gede din pun cini Tangya pun apa yai Tangya sang kukuru Yang ing surane paksi sesauran Tangga samitangi Tangga pada tanginya Jadi priweten jarening bulan Ramadan niku setan-setan ditaleni, setan-setan dibelenggu maksudnya. Lungo kenapa man yang mengkene niku maksudnya. Ya priwen maksudnya. Wonten Kanjeng Nabi ngandi. Kanjeng Nabi ku bersabda ning wulan Ramadan pintu-pintu surga den buka, pintu-pintu neraka den tutup, setan-setan den belenggu. Iku riwayat hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku mengbaya masih akeh kejahatan si Bibi. Masih inyong ikin deleng inyong ki masih ana wong kuplukan. Diwa ka puasa. Mati jago. Ucelak. Bibi ku ngerti. Iya sebab musuh manusia itu setan baik. Ana musuh kang ana ning kol. Kang ana ning nganggaisyu. Iku kang denarani nafsu. Oh, jadi nafsu. Ya nafsu ku musuh kita. Iya nafsu iku musuh isu.
yana nafsu anak ori ngajake kang ora bener nafsiku ngajake ning kejelekan ning bab-bab keburukan ngajake ning bab maksiat mung setan iku ning wulan puasa ya den belenggu den kurangi kekuatan maring Gusti Allah tapi yen nafsu iku ya bebas mulane wong iku ya masih menggibah masih menggunjing masih melakukan perbuatan kemaksiatan iku ya sumber nafsu karena biasa melakukan perbuatan keburukan karena kebiasaan melakukan perbuatan kejelekan jadi itu ngadadian karakter ngadadian perilaku oh jadi barangnya nang biasa ya kayak wong itu nutut garong ngopi bakal begitu lagi ngopi ya pengen nutut badan itu pengen makonon jadi kayak makonon iya kayak mengkonon mau oh jadi aku dunia kebiasaannya kebiasaan kebaikan lah kayak kiai kayak ulama kayak ahli tasawuf kayak ahli sufi kayak jadi makonon ya iya kayak mengkonon mau rapi udah Kalau siada matahari sudah malam diganti bulan dari jauh datang kemari. Bukan maksud mencari lawan tetapi mencari persaudaraan. Mamaku kedamu sareng papai ayu hadi. Kaya nih kayak kelingan baining pikiran mama ingin mata mati jangan suka makan ketimun sesepudah dan kwetan ketimun banyak ditong jangan suka duduk melamun orang melamun itu rusak badannya ya tadi orang melamun itu rusak badannya sarang mamaku mejane keding sarang mamaku gunung jati angkatan Purbawisisa uger-uger iman sejati Langkai mana penjulit? Coy penggelar jagat kendaratan tetalini ketek sing rajingi bangkule kang kinaria rupa candu kepawiridan condangi kang kinaria wajib kumbuni raminang kapanarima Bisa. mamaku gunung jati sarang mamaku mejane keding sarang mamaku kedaunge keding eling makan eling rumingkang di bumi ala manusia ora kuasa mamai Indra mama Munawar mama Teguh najan ragane paangkan nanging batin tetep barengan nanging batin tetep sesarengan
Mama Munawar sesepuh dada wetan sareng Mama Haji Ismail Kading Mama Haji Ismail yen wangsul kula melu duh Mama Munawar sareng Mama Indah Mama Indah bajing cilik sina kaluan mayang keungan cita-cita orang laksana sareng apa noe gede minangkane bos manusan pareceng sareng aan toe kedik minangkane bos pancatunggal sareng apa ini nek kedik minangkane sesepuh muara angke dewe Sampai di sini sedulur. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.